अहानबद मरुओइब पाउदा बीजेपी न लुचिंग सरकार असिना येलोमी सिंह ngakna thamba haibasi सरकार असigi pandamni haina चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे अमदी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की मखादा लरिबा डॉक्टर खरना मखोई की थबक तौबगी मतम सांगदोकनब होनरे खुमजरी आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरु सिंगु तराम उक्सरी हजिक पाव संदोंग पिजरी बीजेपी न लुचिंग सरकार असिना लमदम असिगी येलोमी सिंह ngakna thamba haibasi सरकार असिगी पांदमनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi तिरंगा जत्रा की मोटरसाइकिल रैली नमथाबगी थोमदा फोंदोखरे ब्रिटिश न भारत थादोक्तुना चत्रो हाइना इंग्लिशिंग मगा चमापन निफुनिथोय दा चंगचिनखिबा खोंजंग अदु निंगसिंगबो ओइना भारत पुंबदा ngasi हौरगा नुमित मरिनि चुमना चथगदबा तिरंगा जत्रा ngasi चीफ मिनिस्टर एन बीरेना नितेपा चुदेक्ता लेबा बीजेपी की ऑफिस तगी मोटरसाइकिल रैली अदु लमथाखी रैली असिना मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम क्यादा चतुना हौजिकी मिरोलना मरैबा नुसिबगी वाखलोन पुरकनबा अमदी अखोय पुन्ना हिंगमिनबा चौखटपा मणिपुर अमा पुरकनबगी खोंचतनि हाइखी 1942 दगिना 47 बाबो चथगिबा दुगी निंगसिंगबो ओइना ngasi Bharatiya Janata Party की कर्मी अखोय मयामना तोरकांदा लाइबाक निंगबगी मरैबाक जाति नुंसिबगी वाखलोन अदो अदुगी मेसेज पुरकांदा मणिपुर की प्रजा मयामदा अखोयगी ngasi चलिबा यूथ की टीम्स मयामसिना अदुगी मेसेज दो पीबो चटपनी पौबी सिंह हंगबा वांगी पाफमदा JCILPS ना येलोमी कदनबगी बिल पास तौबगी मतंगदा अमदी मितोप न बोल लेपा यादनबा आइन से मुहाइना चंगसिलिबा खोंजंग असि सरकार असिनासु यंगसिली बीजेपी न लुचिंगबा चुंगसिनबा सरकार असिना येलोमी सिंह ngakuna thamba haibasi सरकार असिगी चपचाब पांदमनि मसिदगी नाथैरगा कैदोंगैदा चटलोय कांगलुप अमगी मरक्ता नुवाइनदबा पोक्तनबा अमदी मतौ करमना पुन्ना लेमिनगदगी हाइबा सरकार असिगी मथौ अमा ओइना थबक पाखली हाइखी प्रजाना गवर्नमेंट डिमांड होताबने गवर्नमेंट पीबो याबना कदाय पीबो यादबना कदाय दो अखोइना येंगागा मयाम अखोइदि पुन्ना लेमिनदा यारोय पुन्ना लेमिनदा यारोय पुन्ना हिमिनदा यारोय अदुगा अखोइगी इंडिजिनस पॉपुलेशन ngakpa हाइबसिसु कनबा हाइबसिसु अखोइ बीजेपी गवर्नमेंट जिकि जमतंग हाइबो पोनी मदुदगी अखोइ थाइरगा चलोय तौबुदबु अमसु सेंटिमेंट सोक्तना क्रमाय तौगना अखोइ पुन्ना लेगदगी हाइबदो मदु गवर्नमेंट गी अखोइगी थौनेना लौय अदुना अखोइ मदुगी सॉक आउट कन तौरी महांगना मखाताना हाइकिबदा ममांगी सरकार की मतमदा डिस्ट्रिक्ट तरे लौथोकिबदुगी मतुंगदा लमगी चयनब लैतनबा बाउंड्री कमीशन अमा सेमलगा यंगसिनबगी थबक चथरी कौतुकता नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साननब होनरिबासी मणिपुरदा लरिबा चिंग अमदी तमदा लरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगिनी हौजिक लमगी मतंगदा येनरिबासी करिगिनो हाइबा भाब तादे हाइकी मणिपुर की प्रजा की सपोर्ट पामे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मणिपुर की मैतई की नते कुकी की नते नागा की नते मणिपुर की मियामबु मसक खंबीरकाना भारत सरकार ना नीरुब लेतना नरेंद्र मोदी की अदुगुंबा प्राइम मिनिस्टर मागी विजन दुदा मणिपुर की स्पोर्ट्समैन मयामबु खंबीरकाना पिरक पोसे सिदैदा खु येनबम थोकते हाना की सरकार की मतमदा लोइना यातना खोतना लोइरम पोनी हुजिक अमु येलैसे मसी आई भाप तादे अदुबु कौरगा वारी साननबा करिनो कइनो द हाइननबा कंसर्न मिनिस्टर द हाइग्रे थुना सोल्यूशन लैरनि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की मखादा लरिबा डॉक्टर सिंह थबक तौबगी मतमसी चई हुंफुगनी थोय फावबदं ओयरबसु डॉक्टर खरना वाचत वारम तौदुना चई यांखैगा मापिगनी हुंफुगा मंगादा सांगदोकनबा होनरे हाइना ISTV न्यूज न फंगबा पाव अमन हाइरे करीगुबा डॉक्टर सिंह की थबक तौबगी मतम असि चई हुंफुगनी थोयदगी हुंफुगा मंगा फावबा सांगदोकखिबा तारबदी हेल्थ सर्विसेज थबक तौरिबा थबक तौदुना लरिबा डॉक्टर कयागी लाइन ऑफ प्रमोशन द चाउन अकाइबा पिरकपदा नतना मसीना प्रमोशन फंगदबा डॉक्टर कया नमसिंदुना थमनबगी मचा अमा ओइगनी हाइरी हौजिक हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर चार्ज पुरीबा मियो एसिसु हंदक अगस्त की तांग 53 मथोइदा थबक तौबगी मतम लोरेगदबा मियोइनी हाइरी महांगना थबक्तगी पोथाखरबा मतुंगदा डायरेक्टर ओइबा याबा मियोइसिंदगी मसा मसागी परफॉर्मेंस यंगदुना डायरेक्टर ओइननबा खनगदबा अदु करीगुंबा थबक तौबगी चही असि सांगदोखिबा तारबदी मियोइ खरदा कानबा फंगलबसु मियोइ कया अमदी नमसिंदुना थमगदौरिबनि हाइरी मसक ममिंग ताथोंनिंगदबा हेल्थ सर्विसेज ता डॉक्टर ओइरिबा मियोइ खरना फंगदोरपदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फावना थबक तौबगी मतम हेलबा मियोइ सिंह टेक्निकल अमदी अकाउंट नतना अतोपा एम्प्लॉय सिंह रीएंगेज तौबा अमदी थबक तौबगी मतम सांगदोक्लोय थबक तौबगी मतम लोइरबा मियोइ सिंहबु रीएंगेज तौबा अमदी मतम सांगदोकपा असिना
अतोप प्रमोशन फंगदबा एम्प्लॉय कया नमसिंदुना थंबगा लोइनना मकोइगी ह्यूमन राइट खोंगौनबनी हाइबा वाफम फावबा फोंदोकपा लेख्रबनी फिबम असिदा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस की मखादा लेरिबा डॉक्टर सिंह की थबक तौबगी मतम चही हुंफुगनिथोय असि चही हुंफुग मंगादा सागदोंनबा डॉक्टर खरना चेन चोंगदुना होनरिबा असि मणिपुर सरकारनसु कुपना येंसिंदुना अयाबा पिबिदनाबा पुंगिंग सिंसिलक्ली करीगुबा चही सांगदोकिबा तारबदी नौना डॉक्टर कया चंगकदबा दुसु चंगलकपा यातना चही अहुम मरी लेगिगनी मसीना हेल्थ सर्विसेस की मखादा डॉक्टर हानदगी वातना लेरिबा असिगी मथक्ता अमुक हेना डॉक्टर वापगी खुदोंचादबा मायोक नरकनी हाइना पावसिना मखातारी IMC की हानगी मेयर एस सुनीलना गाड़ी ऑक्शन तौबगी मतंगदा सिरकलिबा मरालासी महांगना तौखिबा आरामसिंग अदु कोपसिननाबा होनबनी हाइना हौजिक IMC की मेयर ओरिबा एल लोकेशोरना पावमिसिंगदा फोंदोखरे ngasi IMC की ऑफिस ता पांगथोपा पावमिसिंग उनबदा महांगना मखाताना हाइकिबदा IMC की गाड़ी ऑक्शन लाउबगी मतंगदा लोकेशोर मसा करीमत सेनदे सुनीलना मेयर ओरिंगदा जुन कुमाथोइदा टेंडर तौरगा जुलाई 3 दा ऑक्शन पांगथोकिबनी मतमसिदा महांग मसा मेयर ओइद्री महांगना मेयर ओइरगा ममांगदा पांगथोंगबा ऑक्शन की गाड़ी सिंग खुसिनखिबा खतनी हाइखी ऑक्शन तौबा यारेना अप्रूवल पिरमिसे मे की तांग कुनिथोइदा हानगी मेयर सुनीलना लेरिंगे पेरतनी अदुगा महाना अइना गाड़ी पीरिसिदी टेंडर प्रोसेस तो लोइरमबा मतुंगदा अइगी पेर तारबनिना मदु नियमगी मतुंगिना आफ्टर टेंडर विदिन 10 days दा गाड़ी इशू तौना हाइबदगी अइगी गाड़ी अइना गाड़ी डिलीवर तौगिबनी इशू तौगिबनी लोकेशोर मखाताना हाइकिबदा IMC की मफम सिंगदा आइन की वांगमदा लम खोचिनबा रजिस्टर तौदबा दुकान सिंग फमजिलिबा सिंग तकतोलगनी काउंसिलर ना ट्रायल बेसिस दा अयाबा पिखिबा गाड़ी पार्किंग सिंग कथलगनी पहकदौरिबा थबक असि IMC की मनुंग चनबा मफम सिंगदा ट्रैफिक जाम हंथानबनी हाइकी थामगी मनुंगदा रजिस्टर तौदबा तारगदी कोई मतुंगदा कोई एक्शन लौखलकनी आई मसिमा करबावाला तौरिबा दुकान अमजिंग इसिनाउगी मफम थमजरी अदुगा लोइना जी लंबीदा अखोइगी सन थादोइबा सगोन थादोइबा मसी अयोखोइ सनबु सिंग अदगी सा संजी मपु सिंग हाजरी अथुबा मतमदा लोक्सन बियो अखोइ मसी पिकअप तौनबा मदुगी म्युनिसिपालिटी की ओइबा अदुगुंबा थबक पाखनबा सेम साबा हो इस पावगी मरकथा नातेन बब्रेम तंग लोजरी Fitness Center na Sinjaba Manipuri prize khwaidagi chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok charagani competition asi tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyoi singna masagi normal weight ta thamduna chung firal jaba henba changdam naban tha ahum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba apunba fitness center for better health society Sky Hospital da world class interventional cardiology की खुदोंग चाब ले जरे ऑपरेशन तो गना हार्ट के अहोब मेनबा कोरोनरी स्टेनोसिस बलून न काम थोगा स्टेन हापा मदि मिहुन चोंग बगी लायेंग RF ablation सिंगबा चही अनि दिगे हेन स्काई हॉस्पिटल द माई पार्क सथरकली लोइना PPI ICD कोम्बो मसुंग एंजियोग्राम की दमक अखोई की चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर गतानबियु निंगम हौदनबा हान बुकिंग तौबियु Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for class 11 science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged, hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Jerome Hotel, Palace Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility.
Jirom Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jirom Palace, address Paltan Bazaar, next to Bazaar, India, near Nepali Mandir. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Break batung natarang mosari. Asi makhata po pawda. Government e-marketplace buyers prospective program gi makhada nongmagi oiba state level workshop ngasi Hotel Classic Grant pangthokre. State level workshop Digital India ki makhada pangthokpa workshop khongdokgi thomda Additional Chief Secretary Sambu Singha, Finance Commissioner Vivek Kumar Dewangan yauna mari leinaba officer kya na saruyaki. Sambu Singha na phongdokibada awang nongpok lamdamda Nagaland natana government e-market ki khudongchaba miyamda piba ngamdri mari leinaba singna kumna yengsing haningi haki. When we issue tender notice, we tend to prescribe that somebody having less than 100 crores turnover need not participate in the tender. He might be having excellent quality of goods, but will be out of the system. He'll never be able to participate in a government tender. This is the opportunity. GST chana dringai ki mamangi yauna matam helaba hidak sing hanbada stockist sing na yadriba sigi matangda lakliba tang tara tu fawi manungda chap chaba wapum ama khangandrabadi mathangi numitagi Manipurda lairiba pharmacy sing thonglondana khongjing chachinaba warep lokre ngasi All Manipur Pharmacy Retailers Association na sinduna singjamai community hall da pangtokhiba bifamaduda pharmacy retailers singna thengnariba kudong chadaba singi matangda kupna khananena ki bifamasi na maram oiduna pharmacy kya thong hangnakide Association ki executive member Kiranjitna athuba matamda stockist singna asengba ama khangandrabadi mari leinab authority amadi ministry da khangalagani haiki mamangdagi lerakpa hidak sing expiry yahanba akoi breakage lakpa hidak sing hana gumna adum exchange to ba yahanba or refund to hanba expiry yani yaroi gi akoi gi deadline je akoi na tang 3 2017 je lepsare akoina makoida piri matam ji tang 3 ki matungda bongmungda akoi positive oiba response ma phangdagadi akoina stock kissing boycott toba adagidi akoi gi minister singda adagidi akoi gi chief secretary chief minister da akoi information piro matungda praja da information pira matungda akoi all Manipur da leiriba pharmacy punuma yamdabdu min marin de mangani bok thongon san jagrani sig result san jiga dan logjari MPSC nal pangtokhiba parikha da aranba tokhibadu athobu matamda chief minister na miyeng chamduna candidate singi hak mangandana bohona biyu haina ngasi kaisampata wakan mifam sathakre Senapati district ki makui khulda chenba asang turelda minor irrigation ki miyeng makhada dam sadana sel lokthokre haiba wafam aranbani haina makui village authority ki hanagi chairman R Luikamang na ngasi lamfelda pangtokpa pamising unawada phongdokre English ngani ga tara mari tara mangada accelerate irrigation benefit program ki makhada hariba damasi saduna reform kaya da ising piribani haiki asang turendigi mukui lobukta tabigi dam sade abdu aranbani uji saduna agoi mukui miyam gi lobukta ising piri uji mari leini bisina thajadri uji su yingbi yagani aduna agoi pomi singda hygienic bisina agoi Rigumba Sigumba, Gogi, Dakaleba, Rigumba hanging Bulesu, authority, Kunki authority, Ada consent Toroga, Hangbu, Havizi, Hygienic, Aduga, Uziki, Mukuki, Damgi, Sade, Abdu, Waitimini, Uzi, Southern Lay, Havizi, ISTV among the conduct. District Police Thobal na Waithok daki Tangjeng amadi BSNL Thobal daki Arong Thong Forward Lamtu Sengdokre Swasta Pakyadagi Makada Takai ama chupna sathariba lamtu singbagi thorongga mari lena pangtokpani hari Thobal SP gi miyeng makada pangtokba lamtu singbadu da police officer kaya na saruyaki Independence Day gi thomda pamdaba thokdok thoktana ba police na mafam kaya da chekin thawang lokalakui manung channa ngasi Moirang Kiam lekai da Moirang police na thibu humbagi thok chathakre
Bisnupur Commando amadi nupi police yaw na satakib thiba humbagi thabak atuda saktak che yaw daba mioi marik bakhata ba verification damak Moirang police station kusinakre SCERT Manipur amadi Sarva Shiksha Abhiyan Manipur Anina Sinduna numit nini chumna sathakadaba learning outcomes ki matangda state level workshop ama ngasi lampel pata leiba SCERT gi multipurpose hall pangthokre thormaduda SCERT gi director Mina Kumari Education S Hills की Additional Director Lalte Kom amadi SCERT की Finance Commissioner Officer Imo Kanto na maruway bamusing na serve yaki Union Human Resource Development Minister Prakash Javadkar na laibak sinbatung na learning outcomes kan mari laina na piba warol thadok na tami nakhi BJP Thobal District na sinduna Tiranga Jatra ki manung channa motorcycle rally ama BJP Thobal District Office tagi Education Minister T.S. Radheshamna lamthakre Kaksing Bazar da laiba lamyan ba hijam irabot amadi khongjom kheba chingda laiba pongna prajabasi ki mitamda haikat lekat tamduna ikai kumnap utki thomadu da BJP State ki Secretary L. T.S. Kumar BJP Thobal District ki President Deven Yauna miyoi kya na sawyaki Education Minister T.S. Radheshamna ning tamba phangna ba honabada athoba singna lokhiba thodang amadi Makoy na wajar ang bakayado miyam dakangan na ba rally si pangtupani haiki Tiranga yatra na Tiranga idea kay Piran o masuong Piran di payan may di British ki makutagi ako'y mulawara ning sa tamba pangobugi madugi kinaway na toro mamaway na ning singkoy na malan daw asuro ka mo na ngasi ako'y maya makar mayan si pai ki rally ulaga ako'y ning tamba kasi kaya maruoy kaya muara ako'y na pangigi ay bada malan daw rin ulit asuro ka mo na si organize daw Yellow mi single live clip na ba lo semu haiba dabida KSA na sinduna wakat mifum satakre Uripok NRL pam mamang da chathakiba wakat mifum aduda lamdam madong miyam na chawyaki District Malaria Office Bisnupur amadi PSED Bisnupur Division gi bakada apun manupiluk Bisnupur na sinduna ngasi Moirang Turel ba lekay amadi Hemam lekay da layriba relief camp sing amadi Fogak Chowk Itai Community Hall da kang dagi santoka da balay na tinapya dagi ngakong na ba kangkal kaya kang hidak lutok reha madi ising dagi polok pa ya balay na kaya dagi ngakong na ba bleaching powder galoy na fiziri yan tokre pangtok iba thom adu da department ki miyoy kaya sasawyaki haji pawgi manaktan natin babay ang magasulog zari Hakchangi labor solak padagi kuchu singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta naraba upaidi jolib syrup amasung Jolib capsule with chutney snabby. Come and join the first Imphal Trade Show 2017, starting from 1st August to 14 August at Hapta Kangjebung Palace Compound. Organized by Socialist Students Union of Manipur SSUM. The main events are Sangari Lamjel for the first time in Manipur, Open Mukna competition, cultural show, painting competition, food court fun and marketing under one roof. There will be participants from all over India and foreign countries. Helping Hand Finance Service Pauna Bazar amasung branching da apik persendoi da group loan pizari lobiyu loina na hauzare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho phone number 0385205178 or 8974877505 Sidi suara hajinge. Kering bantu di sini. Masih kering gak usah. Sidi yosi dan ini. Masih yosi tata tiskoni ne. Aduh di sana lagi mau yang nasin bayar andre. Hello doctor. ISTV na sagol chen kuding numidang wala pung taruk taba matamda sandok sa live calling program ni lagbetang tara sagol chen numita Dr. Dhanavir Singh Department of Surgery Jennings asina guest doctor oibigani ikna breast cancer early detection and treatment haiba asini
ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 24423336 ब्रेक की तुंगदा अमुक नतरा मुसरी नेशनल हेल्थ मिशन अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुसनदना अंगांग सिबु मसा महु फना लहनबा पानमदा नेशनल डिवार्मिंग डे की मनुंग चन्ना थंगाल कैथेद लैबा वैरोदान मैक्सवेल हिंदी प्राइमरी स्कूल की महिरोसिंगदा डिवार्मिंग हिदाक पिजख्रे अनिसुबा फेस की ओइना हिदाक पिजबा दुगा मरी लेनना स्कूल असिगी प्रिंसिपल सुनीताना वाफुम कया फुंगदोकी अगांसिंगसिबु तिंजंग काइजंगदना नादा येक्सन लाइनोदमक्ता अखोइना वाम टेबलेट असि पिजजबनी हंतक पिजरी बेसरा सेकेंड डोजनी मकोइजि था तरुक लेरगा पिजजबनी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ना एजुकेशन रा खुसमनरगा अगांसिंगजे महि तंबरा मपुंग फाना लाइनबगिदमक्ता नादा येक्तमिदमक्ता वाम टेबलेट असि पिजजबनी तेरा लोकरापम लेकाय लेबा इबेमसा बालिका प्राइमरी स्कूल नेशनल डिवार्मिंग डे की पालन लोइना स्कूल की मयोसिंगदा डिवार्मिंग हिदाक पिजखी आगांग सिंगबु तिन की लाइना कयादगी ngaktongnaba hidak asi pijabani haiki हजुरो सिलकन मरवेब पावम को पिजरी बीजेपी न लुचिंगबा सरकार असिना येलोमी सिंग ngakna thamba haibasi सरकार असि की पांदमनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फंगदोखरे अमदी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस की मखादा लेरिबा डॉक्टर खरना मकोई की थबक तौबगी मतम सांगदोकना होनरे हौजिकी ओइनदी आईएसटीवी न पिजबा मणिपुरी पाव मता सिंदा लोसिनजरी मियेंग ताबी सुंगबो अमुखाना खुरुमजरी